Mabuyani, munjani? Salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathelana elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Ugogo wangibiza endlini yakhe yokulala. Waselezi nyanga ezintathu egula. Khonapho akula ngitsho sihlobo abantwana bakhe ababuyayo ukuzombona. Ngahamba wathi tshedela eduze mzukulu wami, thatha isuitcase yami emnyama engaphansi kombheda. Ngaphangisa ngadonsa isuitcase emnyama, wathi ngivule ngimuphe okuphakathi. Lamanje ngayenza njalo, ngamqhubela okwakuphakathi. Wathi kimi, memo mzukulu wami, thatha lapha lezi zinto zami, ngipha wena kunje konke ngokwakho. Ungaphi umuntu izinto zami. Ngendlela owayekhuluma ngayo kwakusethusa ngoba ugogo wami wayengumuntu okhulumela phezulu, so lapho ke wayengathi uyanyenyeza, kungathi uphela umoya. Ngayamukela ngabekale, ngamupha amanzi okunatha ngoba wayala ukudla esithi akungeni. Ngavuswa ngamaqude esekhala, first thing ngaya kugogo. Ugogo wayengasaphefumuli, ngambiza, wayengasabeli, wayesefile. Ngahlaba umkhosi, abantu befika, ngahle ngafeyinta. Ngazophaphama ugogo sebekiwe. Abantu bonke bamangala ngesenzakalo leso. Bangiphekezela, ngayabona lapho okwakulele ugogo. Sathi sisiya khona kulesinye isihlahla somkhuna esasisegumeni. Ngabona ugogo emile khonapho. Kusukusela ngisesemncane, ngangihlala ngibona ugogo esiya esihlahleni soneso. Wayehamba egqoke impahla ezimnyama lama-beads amnyama le-red. Wayehamba khonapho, eme ekhulume engaqeda esesuka ke khonapho. Ngabona ugogo kodwa ngathi maybe kumkhumbula. Abantu babe baningi emfeni kagogo, kodwa egula akula muntu owayekhona. Babebuza ukuthi kwayenzakalani, kodwa mina ngangibatshela ukuthi wagula for izinyanga and babekhomba iminwe kimi besithi yimi engabulalisayo ugogo. Ugogo wayebafonela besithi abalamali. Usuku olwabekwa khona ugogo ngamphupha esithi kufanele ngigqoke amalembu owangipha wona ngiye esihlahleni. Honestly I ignored, ngisithi maybe kumkhumbula kakhulu. Ngaqhubeka ngaze ngathatha amalembu ama-beads ngagqoka ngaya esihlahleni. Sengile minyaka eminingi ngikuyenza, so kungathi ugogo uhlezi kimi ngoba ezinye izinto ezingizenzayo ziyangimangaza. Ugogo wayelabantwana abangu-5, bonke bafa. Ngangihamba ngisiyakhulumela esihlahleni, bonke bafa. Ugogo wathi ebuthongweni bafanele befe ngoba abamnakekelanga esaphila. Izihlobo ezazikhuluma kubi ngogogo bonke bafa. Ugogo wayezondwa ngabantu lapha esihlala khona kanye nezihlobo zakhe, lami abantu bayangizonda. Ngayenda indoda yami yaqalisa ukuchitha, ngahamba esihlahleni 3 times ama-girlfriends akhe wonke engu-3 hafa. Emsebenzini umuntu engayenza engakufuniyo ngiyahamba ngiyekhulumela. Like there is this thing eyayenzakalayo emsebenzini. Omunye umanager wayehlupha kakhulu, ephongungithumathuma, ephongungidingela into ezingekhoyo, endingela amacala engawayenzanga. Ngahamba ngayakhulumela ukuthi ebele cancer yenyaweni. Now ule cancer, olunye unyawo lwaqunywa, uselonyawo olulodwa. Ngayakhulumela either okubi or okuhle, but mostly okubi. Ungangibona awungeke utsho ukuthi vele ngiyenza into embi like that. Echurch ngiyahamba every Sunday, kodwa yikho engikwenzayo. Noma echurch ungaba lo muntu ofuna ukumphaphela, ngihamba ngiyekhulumela esihlahleni. Iyo ke i-confession esuka kudade wethu, uthi yena washiyelwa izinto ngogogo wakhe. Izinto zangikhona zalezi amalembu lama-beads, izinto zikagogo wakhe. So
ugogo wakhe wamtshela ukuthi ehambe esihlahleni. So isihlahla sangikhona swaleso uyakhulumela kiso and izinto ziyayenzakala just like that. Kunzima emhlabeni. Ya, abantu sihlangana lezinto eziningi. Udadewethu wanthumela ama-pictures akhe. Unfortunately angeke ngikwanise ukuthi ngiwaposte, but wathumeza ama-pictures akhe, and mawungabona ama-pictures akhe awungeke utsho vele ukuthi ngumuntu oyenza izinto zona lezo, ngoba mawungambona vele uyabona ukuthi hayi lo ngumuntu right. So kufuneka abantu abalamehlo angu-3 ababonayo ukuthi hayi lo muntu uyenza izinto ezinje. But akulunganga khonokho, akulunganga, because it's like yena usetshenziswa nguSathane. Yes, of course uthi izinto ezinhle uyaziyenza and ziyayenzakala, but it's like ibuthakathi kind of thing. Yeah, it's like amalembu akhona, maybe ugogo wakhona wayengumthakathi, because kaningi sikwazi ukuthi abantu bazondwa ngabathakathi. Abathakathi baba abazondwayo, yabo. So it's clear vele ukuthi umuntu lo watshelwa ubuthakathi ngugogo wakhe, although yena esithi akakwazi ukuthi ngumthakathi or what. Ngoba ngambuza ukuthi uyavuka yena ebusuku, wathi yena akakwazi. Yena ukwazi ukuthi uyagqoka ehambe esihlahleni swaleso ehambe ekhulumela whatever, and then ugogo wakhe uyabe emaphupheni emtshela ukuthi yenza so, hambe yenza so, yabo. So yikho kwenzakalayo. So mina enye i-advice engifuna ukuyikhuluma yikuthi nxa kulabantu abakhula bekhuliswa ngogogo labokhulu, nxa sebesifa laphana, abantu yekelana ukuthatha izinto elingazaziyo. You have to ask ukuthi ungowani. Angithi don't just accept izinto ongazaziyo, ngoba phambili zizokuhlupha izinto zalezo. Yes, of course yena she is happy ukuthi izinto zakho na uyenza okufunayo, like yena uyaziphela abantu ikhama yabo. Thina we always wait for God ukuthi epha abantu abasihluphayo ikhama yabo, but yena she just goes to that tree and ekhulumele and ikhama, and then sibuya kuwe, yabo. It sounds easy, but it's not something esingayijabulela, yabona. Yeah, and I encourage abantu ukuthi ma ungaphiwa into, like ungachiyelwa something or ama-suitcase wona la abelezinto, amalembu or something, ngumuntu esesifa, don't just take those things ungakwazi ukuthi izinto zalezo zizokwenzelana empilweni yakho, because you don't know ukuthi izinto zalezo zizokwenzelana empilweni yakho. Ufanele ubuze ukuthi izinto lezi ngezani, ekuchasisele, uyabona. Ungaphunga uthatha ezinye izinto. It's like vele wathwala kind of, because wathwala ubuthakathi, we don't know ukuthi singaku specify under what, but it's something that is bad. Cabanga abantwana bonke bona labo sebafa. We know ukuthi sometimes empilweni umzali wakho uyakwanisa ukuthi ngiyagula, and then wena uyabungela imali yakho nokuhamba, and then uzafela khona ukuthi awunakelanga umzali wakho, and then maybe yena abantwana bankhona basebela abantwana. So abantwana labana bazosala begcina mbani? Okay, if bonke abantwana bakhona sebefile and then abazukulu basala begcina mbani, it's not good. It's not something that is good. It's something that is actually bad. And mina lami yasola bona laba abantu abangena la ichurch, like umuntu onjalo sibile ngena ichurch every Sunday, abantu sithi liyakhuleka and idimoni lakho nalehle kumanifesta lekele ukuthi likhulekele liphume. Saka abantu these days ema-church vele bayenzani vele kahle, because umuntu yena lo nxa ehamba e-church sibile lo moya ongcwele le Holy Spirit ngabe bamkhulekela phela into nale ngabe yahamba. So which means abakhuleka kanjani? Because ngambuza mina wathi i-Pentecostal church sibili bayakhuleka, and you are busy calling Holy Spirit, and umuntu onjalo is inside the church, which means umuntu nalo vele ubona ukuthi vele liziyelele, ngoba vele akulanto eliyenzayo. Like yena uhamba e-church every day ephuma, xa umuntu engamenzeli ongakufuni e-church kwangikhona uyadila laye. So yini yena le yenzakalayo vele? Indaba yangikhona inzima. Please comment, like and share. Ngiyabonga ngokulalela i-episode engibuyela elangendla namohla. Ndabonga.